طبعا يا اخواتي احنا النهارده معانا عود المانجا ده. طبعا احنا مطعمين السنه اللي فاتت، تمام، مطعمين على النموات. العود ده كان بلدي وطعناه نموات، حاطين فيه كذا نوع، اكتر من 5 انواع، كيت وصديقه ونعومي وزبديه اكتاف، وموضوع يطول شرحه. اللي هيحصل دلوقتي ان احنا نقلمه التقليمه الصيفيه عشان نفتح قلب الشجره، تمام. وفي نفس الوقت اما نقلم الفروع او النموات اللي احنا طعمناها، النموات دي هتتخن وتخشن، وسنه ولا 2 نبتدي نحمل النموات دي انتاج. لان بالشكل ده لو سيبنا النموات كده السنه الجايه دي هتظهر وهتشيل انتاج، بس بعد ما تشيل انتاج هتروح مكسوره. ليه بقى؟ الطعم الفرع اللي احنا طعمناه مش خشن، فبالتالي مش هيستحمل انه يشيل اسمار. فاحنا هنقلمه كله تحت العقده ونخف النموات. اي نمو ضعيف هنشيله ونقلم تحت العقده. نيجي هنا مثلا زي ما احنا شايفين برضه عشان نتعلم تقليم المانجا، تمام. دي اسمها برج، يعني ده اسمه برج. في النص هنا دي ورده الاوراق اللي هي العقده. علشان نقلم تقليمه التربيه او التقليمه الصيفيه نقلم تحت العقده بشطره، بشرط، تمام. تعالى بص لي التقليمه دي كده، بشرط ان يكون في اوراق كتير متوزعه. طبعا التقليمه تحت العقده دي بتدينا 3 نموات او 4 نموات محملين وناشفين، ولذلك التقليم اللي تحت العقده بيدينا ابراج فيها استطاله غير التقليم فوق العقده. تعالى لي كده يا محمد، ده تقليم فوق العقده، ده يدينا 3 او 4 5 نموات. ده غلط طبعا. احنا تقليمه الربايه او تقليمه الصيفيه نجيبها كلها من تحت العقده بشطر زي كده، تمام. طبعا تعالى لي كده، هناخد بالنا ان في برج هنا اهو برده داخل هنا وهنا، وبرج ضعيف ده هنتخلص منه برضه. نيجي هنا برضه اهو تحت العقده بشطره، برج زي ده ضعيف نجيبه برضه، تمام. برج زي ده نسيبه يشتغل. هتخش لي هنا كده، تعالى لي برج زي ده هنا اهو، ده برضه مطعوم اهو. هناخد بالنا هنجيب ايه؟ الضفر اللي جوه ده، الضفر اللي جوه ده باين يا محمد؟ باين شويه. الضفر اللي جوه ده هنجيبه كده، تمام، وما نسيبش اي ندوبات او اي حاجات بروز خارجه. ده برضه هنجيبه اهو من تحت العقده، باين كده، بشطره اهو. كل النموات المطعومه هتيجي بشطره. طبعا الشجره دي النص ده كله مطعوم، وباقي الشجره دي مش مطعومه. يعني ده بص، ده بلدي، هتلاقي ورقه محمر ازاي، وبص مطعوم، مطعوم زي ما انت شايف اهو، مخضر. غير نص الشجر، نص الشجر ده طبعا بلدي، ده هنطعمه برضه، تمام. عندك برضه هنا تحت العقده كل التقليم تحت العقده بشطره، تمام. نجيب برضه الفرع اللي داخل على جوه ده الضعيف ده، تمام. نقلم برضه تحت العقده، تمام. طب افرض احنا مثلا قلمنا هنا، واضح يا محمد؟ افرض احنا مثلا قلمنا هنا، ده كده فوق العقده، تمام. طب انت عايز تقلم عايز تقلم تحت العقده او تعرف اني ورده الاوراق. انا هقص لك الورده اهي دلوقتي، تمام. دي اسمها ورده الاوراق، دي اسمها الورده. لما نقول لك قص تحت الورده يبقى الورده دي بتتشال، تمام. هنيجي هنا اهو برده هنشيل النمو الضعيف اللي جوه ده اهو، تمام. ونجيب ده منين؟ من تحت العقده، من هنا بشطر. مهتم بمجال الزراعة يعمل لي فولو أو متابعة، وما تنسوش تدعمونا باللايك وإعادة النشر.